Assalamu alaikum. Yimna nan ta puso kamza hanan banginde. Kazan mulu mun zan son yana. Nda ya tabbata cover. Asro delivery. Tabbata cover na katriyan nan le 6 February. Kayeto ashadan garti ya kana ta ta'addab silma. Karkulanto nan la adab silma. Katriyan eji fans lovers na maman fans te suhiya me te ngban la tan ka suhiya nta ya imamang di shahara kanya sinima ban yara dan pum be social media zuwa to amade ye to ashal dan tamsan kana te jento zo katukulanto ye sinima wo ya la adab silma to amade ti ba adab sil palle na on gafara tinya ban yan cheke I wum kanya katiyina te zan sini gandelma nzan wo ya Lala sinima ka sini bilen to borme ne film ma di yina ke nyale en yul ka wum yasam ti jene yul film ma ka yel ne film da gban le film aka ya tan zan kamera shay malama ina mamman ne nyale ma gba iban ne film ga hande ka to borne ti zan tinya film so yin wum yul shel ka wum yasam de zo to suriya me nan gban yanga in ta'deti shama ta fire pam na on sablara ama guliya next date ke United support salute